uria wari MCA wa Nterechia Akithi no David Kaithia augite baraba kugwata mbaru munini wa gavana Meru bari na mantu jaraba kwenda jaingwa kenda baiwe na bari bobongo akiaria. Kaithia augite bategwitithia michemani yao na njira ya uma na yakuguna Meru ende ni ubia bakwenda kunyiria na ba biashara ba Nterechia mawani baritete maoni jao gukonia muchemani iria yonekete gwikwa ni siasa baraba kugwata mbaru ntoithinkia bakiuria nandi mutongiria ujo kumira weru na kurombore kiri gavana bakiuga kira mumiru akwenda ni ngwataniro iria igachiara witi na mbere. Dennis Mugendi na Chukuma Nterechia mawa nyuma ya musafara kuthithika Ntereni yisia igembe jutongeretwe ni antu baria bakuga bagutetera munini wa gavana Isaac Mutuma ntoithinkia kwewa gitio ni gavana Kawira Mwangaza nandi atongeria ario MC wa Akithi David Kaithia a biashara wamwe na akari ni berite Mutuma na sanuke njamune tontu gagutumirwa buthuku ukimenyekanaga ni njira imwe ya gutemera siasa ta Peter Munya na bangi utwika gavana wa kaunti ya Meru. Bwana Mutuma teka wera rengi ndawire teka wera o wethetie iwengwa wiwethetie nero mbare yakwa rangu kurombe ruare nanga kwire ruare ya mutonyukwe no ani guthima bubwega na arimeru bakuthima bakona antu baraba enyumeku ote kinyomo ore ono nto ba interest ciaku interest cio nebekira roku ate ne kathirikare kawera riu nawe bautia njirene recently tathire ntuko inya recently around 4 days ago no ikuro mporo arungama na mauru yawe banda ya wowe kwari yake kuwa ndeto ciaku cha nyumbeku no ikuro mporo arungama aja kumenya kufaulu burarenda araua kumau neke munyare na munyao support 2022 ende wemporo kama tera autoria then akoringa nthe thai iwe nkori timwere tinyumeku ne timu bando itimu enkai na timu kire wewe Bwana Mutuma nkwire ka maburu batebo keboku bando itimu emunya ire ne interest cia munya cia 2022 tokiambereria na mantile kinyo mutema tharike ewe yera munya ne nuka munya kinyo amweta ate ari chionge ko kinyo kona mantile aro amina uakorwa mana ubieni ne karakia izauti emunye kwaria na ne Mutuma kwingirite kithakene no ntumunya na kwenda kweya 2027 na njera yake ya niho ikuhakikisha kwaragania thirikari Kawira ya chenjire kurita ngwe ogia otegera MCA former MCA Kalembe wategera mbiyewe ibake amakeno peo ko bara na bonende imunya na mporo au batumera kenda baomba kwaria sauti ira bekeri ne kenda bando bonani akabarutere nogu lakini teke wewe bare nike munya bare no ndo baina interest bando cia 2027 muntu okamati ni akobia ne Frankele ni karote ora wa Kathuri Muronge nuenka ke okamati ne Kathuri Muronge lakini kwetegeria twekinyerana timu ikathukana muno ria munya wengwa ituria kienine mantele na bakarote nio te muntu tutisia tutekwenda kuwa manto ya muntu mantele tayari muntu te amenya wiki anto nete agendie miundege erenda cia my friend we ya gwolelia mporo we totonga inya barabara batere kubwethi mporo ariwa niyo ni engavana Kathuri Muronge nwe bira kwenda ka kwendete kia ngavana 2020 na batu tote tayari kan kwenda kuwa inya county Meru ekaitanwa batu tote inya Mutuma ngavana twe nteto iya antu ba Meru bakwenda gukiritia o sijui anga mwegembe anga mama na kura Mutuma uri kiuri gako gikinene ndeuria kiuri kimwe na imbati ucokerua mama akeja gutigana na Mutuma na arua akajukia Romano ninge Romano we mwegembe na ntuku nteto imwe itukuthitha bora tukathukia mantu ni tuthukia machabu kabisa siasa ni chie kwa kando itwije akina Munya be ome abategerete abakwenda gitiki bakomezea gitiki kia mama giti tithine yo sio shinda lakini bamwe time bamukarakara inywe ambe akareme yake we tano tumuura tukimwira twakwere yake tano uteuthithitie lakini utumba kwambira kura muntu na mwaka jwa mbere mheshimiwa Mporo naro uri kunthe thaa iji uthikire point ije bwaga sana ugo nguge kwikomoborezanto na gwita ukiringa kerere ugo ngabana ora wonde tuthura turi amiru goko ndombira tutaturitio ukana
utituretera inyo twije wengo tukuthure riu tumenye na ndikathara Meru ikabwe gatiga kurira igitera munya Meru ni kurira igitera kiritu Meru ni kurira monka thaa igi kawira Meru ni kurira ugo ri turenda kuri gintu kimwe katwatura koetheria Meru inyonyi kana aja Mutuma akirwo na asumirie Wairũ ni arungame na ngavana Kawira Mwangaza na kethirwa ngavana ati muigua riu akari bakamenya Kawira baragata bwana Mutuma ogeria riu arurungame orwe na baraba kurwa na Kawira Mwangaza orite sauti yake ikonia okomene kurwa na bauba yani opinga bauba kurwa na Kawira Mwangaza areo kuthikira areo kwabira ohuwa no kwenda kwewa kana biro kuote nabio batu turi Meru riu tukamea kunjanji au tuwe no we na thina lakini we kinyume kila wakati we chochea narano wabanengera mbeje bage ya kuthithia maandamano otero bwana Mutuma Ameru bakwa eshima rira wani kwewa Here Mutuma wana ibwaswire thirikari buria mwa mama ugia kwethera renge no ratonyerwe ndrwene cio cwa thirikari nge kinyota arira Mutuma thirikari ra uswite thaya ngukwira tafadhali soka ki mama oyo no to mama oyo imbiru wake arigere ndio fulani na we atena thina na we na we you want repute oge miaka 5 monkarira ikathira ende Mutuma bato kukwira turi antu bembe soka are kana na nteto cia bampuro kana na nteto cia bagathuri no ntu cia sene ba hukumetie se 2027 Dennis Mugendi Wairũ Wikendi muciĩ-inĩ o Maua kaunti ya Meru.